If you just joined us on the System After Dark, this is a homegrown number courtesy of E3 and Cracker. Bulla, how's it going? I'm D, your host on the System After Dark, right here on Today FM. Today's hit music. You can catch me weeknights at 7 p.m. That's from Monday to Friday, only on the home of Today's hit music. And don't forget, that's D with you every weeknight on the System After Dark. Even got that homebrew flowing. Misambula Sekongo Na Vakaleleka ni nonde tukutuku. Pakarita na chairman ni Electoral Commission Chan Ban Yang ni retosa nanda kuya na vika heada na moni madhaw sauti na kenangan rebi mena vakatabari vakavinaka na itabi reto vakadolatikina. Eseng ni bondonyo na matabelo ya dhake suba na vakatutu kambiuta dhake na matambose. Tukuno yang ni watilo wa na matabelo wai esa kauta lebi na vakatitinga karao ni tiko na buku ni nana makiani kina vending dingi. Wakanita ko yang ni bikango na siyang ni na vakatao taka na dhaka na kena vakarutaki na vending dingi. Pakaritaka na minista ni vending dingi Ayaz Sayad Kayum ni rawa mya leve na norto ngoli kina matavelewa ya dhake na lewe ni Electoral Commission ke baka merato ataru bakasala bakalawa wana Solicitor General. Gwana nonra lako duruma na bi bakatutu karambita dhake na bi songsongo baka politiki membalete sona mata bakaturi. Tukuno Sayad Kayum ni matata na lawa ni dondonu mena bakatula wati ko na matambose na bakatutu karambiu dhake ani na lomangani tol na singa. Kayo Sayad Kayum ni senga ni muriana lawa na Electoral Commission na nabuku ni kena wakatula wataki na wakatutu karambiuta dhake na bisong songo waka politiki membalete sona mata wakaturi. Kayo iti ko na matambosi ni mbokumbuka na nonda banua na kena tumbuti ko nga na iwili-wili ni waka makama waka vitalia yado tiko manayasa wakara. Tukuna ni baklesi-lesili ni matambose John O'Connor ni bunga birna kamungu erayada na taundako ni tauni kanda taura na ngona virto merto ngole ani kena bibuno eso ni kena sangai membokodi na kama. Ena ngunungo hendola kimbokoda tiko na matambose rauta ni tini kena tini karua na kama mai na mui rani nonda banua kabungo ngo e bume na kena baka mai na dho kena vindobu. Kaya O'Connor ni rasala ki kama nandur ni dina kabuna na kena walengai na banondo ni liba-liba kena bibuno eso kasaki reiti ko na nomu ni bibu kena leo ni banua ena kena tangu tubi na waka makama waka vitalia. Kinangito ndina ni ame rawata na ganga na matetim ni nandronga na kena rawati na skipa kape na muani madhaw sauti. Ya esitiko eso na malumalumu hendondonu mena waka binakataki waka wasibi na kena waka na mata na timi na tango maki ni fair brother na muani madhaw mengo. Ero na sota tali na matetim ni nandronga keni tasiri na kena wala taki na fair brother na matai ni ngauna namba kiongo kana waka edhuri mena rara na lawanga park mai singa toka. Mai dhawe keri na vakaleleka ni nonde tukutuku ni vaka dhengu binaka. Isang mula binara mo orang cuma matang ni ko ni rongon ni bibo kamar tagi ke misa lopo. Ni ada di sambulu binara na sero ko di sana. Ni cuma kira na mo orang cuma ini. Tu na sile. Ni sambula oyo Mr. Ben. Kelapa. Na magikira ni bibo mataka mo ni tikira mo rombo kamay na ono kina diwa en abula FM.